Mutungeria obaraka indene ambunge MERU mwende dile na MC wa kolotwa Salome mutoni patarete kuya kwani rokoni ndeto ila chumbukete arete kompyuta chandwangi inyandene ya THIRIKARI yakara mwangaza ichiji wale BARIUGA ate kompyuta chumba kwidira ikiya wa na kutikinya kyoneria kinyake mweke murango kanandiricha kwidira ebunjetwe bagute ninja maya KAWIRA MWANGAZA kwidania umabotumir bombecha atike KUTHINGATWA nionto naichekanite mutugikare katumenyedie Akiaria munini wa mutongiro barabanini kirembunge ya MERU mwende ithire na MC wa korotwa Salome Mutwa ni baugite kuririkana obisini angabana wa MERU kurina kompyuta churite charwangiro tari biashara ukamati na kinyoremi bakiuga kinyakira ne kuririkana ne churite BARIUGA gutina obisiji mirango yuni na bakiudia na kamera CCTV chite kwa no wiete kompyuta yu araba kwa BARIUGA no kakorera riboti kwendwa kwithwa ni untutongeria bwanga bana bomba guchenchwa rwa mono kompyuta cha county ichi thirikari ofisine ikaiwa na mirango etiuni yete karito ofisine nonto banchasi kwenda kuura na information fulani department trend computer yayo ni urite nayo kirwe department ya agriculture computer ni urite department ya transport computer ni urite tukauria atiri office ya THIRIKARI tina security no tebinge bi computer ake utinya kintu kilwalo itinya murango yotiuni i computer ake chi information ire iguyore computer guyo computer tiyo de muntu guya computer to tumira ni information ni kwenda kwangangwa nonto ikukonekana kwetita kwetha kwina change of government so kenda mutumarira ke ya information ire bendekia kuthiata chembeje ire chaura itikathiatike twina CCTV ke kwa executive na uga office chietu lakini CCTV tegomba kuruta nonto ugiakona cia ndire baira ku investment ya computer ira weta bate otonia gato report ro CCTV ere no naja muntu mnaru urete nonto murango takwere uni ndega mati muntu mna wa office ndega mati muntu mna gethi muritingwe kagetha na antu bome ko wende MERU ndendo bwera bwinde gutena ugaria gutena security nonto nya CCTV cha MERU ira chegeri kwa executive toto magetha kai thukangetwe nonto utebi bikoneko nonto gethi bikoneka twatha twene evidence gua office ina ngania naonerwe nukona kuwende batunya CCTV cha MERU tekutangwe kinyagetha chiri yawa kana atia kwena thina nonto inya guongwa thina iguo getha istima itire yawo te ukumenya na getha watire astima genda CCTV tegarite ngwe komba gwethiwo nonto barenda gwethi into bionde bitekutangwe na nonto wa band governance na ndimukana joithire ne ate kinyakethra kompyuta iyi chikaithwa ariuga guti o report yomba kwithire KUURA KAWIRA MWANGAZA na THIRIKARI yake on the military utiro information imenya KUURA kethre payment itukumya bura chethithe kwe kinyethe ibro ya computer kaibwathithiri itukumya payment bura ithithitwe no tiro turamo kuthiata na kiareria bomo siasa Edwin kiongozi kwithira kigaruka kambi ya KAWIRA MWANGAZA ira ni indicator that THIRIKARI nete cho chenjia nonto kiongozi no wenda kuria THIRIKARI ne chionde au ate THIRIKARI ateria so ukona kiongozi arite ndoto ira aritia gira KAWIRA MWANGAZA na uanga ngoira aritite na ibari tanu no berethekete no ground ya kiongozi ate kumenya MCA Salome na ete akandarathi mukana akiboria menya beja kwa ngugine KAWIRA MWANGAZA akiboria ni betere monkarire gambari kagitwa ni untu KAWIRA ne beru obisi ne mbunge ya seneti contractor wente orake wangwe KAWIRA MWANGAZA orende ni mona uninke moya ngwe kana ke ngwe ni achagua nonto kawirito muimpichire na takwiro en authority egwitha kenenkanira ngwe chietu nonto tutetekia inya contractors bara kunenkero ngwe nonto mbi imtorende ate ofisi na ichekete ofisi kinya na njire murango nyuma muthiene atongeria babaromba MERU guita na mbere na maromba kendo tongeria bugachencha ya MERU bwa KAWIRA MWANGAZA kwa eberu obisi ne koti tariki 15 mweri Jojo rungu ataithia mantu ya tariki 15 kenda MERU aretiere at least ombo otethia
Meru ita collapse nonto becha kila kitu ikirayirwe kila kitu mantu ikipulanio mantu onde aithithwa uti sheria utimbi iwamba kuendelea na mantu amaingi itrombe bwega mantu tariki 15 muntu ebe le ofisi ame investigation imegwethwa nonto bibio ndiaria kore ndetweterete mantu tariki 15 computer ichiweta na riweta ana bara beto andikwa batomba wichiareria ke report rande doshia wero reakwari etwa ni mutuge kare.